Penting itu kan, lapan azam nas sama latul lagi, kalau teman tinggi deksi, baik tinggi. Siang saya masih election itu sekitar pengen, lapan maju kita ada perlu, lapan maju kami kita ada perlu, lapan tinggi itu kami kewajib dia sampai, ni kasih saya si pelanggan, apa ni itu kami election siapa? Bicara lang daw sa election si Presidente, nang lapan ini sesunji, bihari maruri dalam hati-hati, alam teman. Konsilasi atau ke vote bank sa si Pincong. People na sa vote bank Pincong si Presidente alang tumpon pipote at jako ngari lapin man pe ngari lo sa lang tum. Sunod na. Lasi pinyo ko. Election sa nitum lang dan na. Non konsilasi ang pancha ang tu beratahay. CM yang berjar ang tu beratahay. Non itum lang dan pula kabi itu dari tum Christian kabi resign so arong aje vote ngasi alang tum election awi ki jang tena jat pera tuhan election pada lampi mintuk pikanjang kom suka election ni pala tame ala tumda reset election ni apa no sitame itu kau biarkan kanghet laban kangjing sop kawi betul cimulasi melitum kau resign so ninga ronga jelas ala tuhan ho pake pacuru lapu ka toga ke kiri tekan lagi kau biar tuhan kanghonang theguna jadi kau biar kanghonang thekali mili ninja damji mili pudamji lagi kau biar pan kacilang ini lagi hayu na pansi alam tu mungkin betul. Tihai ini berarti bihari naruri dan alam tu cahaya ini berlalu. Nasi alam tu ciri, alam tu mungkin hari ini apa tu dan di forma produk tu. Alam tu mantengi bihari lebih naruri tu nasi loncok lo. Jadi kau bilang tu pasti malu aja. Alam tu keren tu tidak perlu. Kamu hajat kau tidak perlu. Alam tu bukan bukan sirpan. Kau silang ini rengi pergi masih kau pergi dulu kelak punya pocuri ni. Lebih cuci tidak. Sitabe kacucaga itu betul kelak tu. Naya pilih cucaga kau beratutu kau beratusu. Berapa PNCM MPL itu pia pro dibuku sungcinin deh. Hidup ni melo itu mampu gitu. Itu langhai gitu. Naya pilih but. Sepahai gitu lalu pilih tentukan. Itu but sepahai gitu. Ini tu penang penang nang cawang nang MPL nang aku. Itu kepaman seperti nang pilih reng senang kau. Kasi mintuk lo. Sudah betul mintuk penane, kau bilang lagi nang lapan ini seajak nanti. Resita, kisita itu malang ledah kalau ini cuma Putih kira yang jadi kedah kalau situ. Ini tripen, cisau tripen. Pilih ke tuh konsil apa yang masih cisau ni, pernah berkonsil kalau situ cisau nangkop tu. Itu kami tahu yang mana damai. Itu kita celong, pernah ni tu cisau pun nangkop konsil apa yang jual tu. Mula minggu tu, kalau nak kita lama ni minggu tu, nak minggu tu kita sih damai. Pernah ni minggu hari ni sih, kau tu kisah ni, kau pernah pilih lo. Pilih ni baca ponsi, pilih apa yang pilih ni, nang apa yang pilih ni. Ponsi kali tak padu sebenarnya, naya penilai PRW, yang selama nak padu sebenarnya, naya penilai PRW. People maupun orang itu bilang ni, ladang hello. Itu kita jadi, kita yang pun ladang hello. Itu kita juga kemana? Asam apa di dalam tu, Meghalaya itu kita dapat hello. Kasi itu kita yang sedang itu nanti situ, itu nasional itu minggu depan mana? Dan jilang selama penilai berkembang atau bangkit nangnya penilai kaki bening itu kita jauh sepuluh atau sepuluh ini kita mede bagang si ini tu malang aja pernah dua cing mungkin kita pernah kuat si nangnya penilai tu apa mungkin kita selang tu malang lagi mungkin kita ke nangnya penilai si thang tu nangnya penilai si mungkin kita pernah tu pinjani nangnya tu paham ini lah Islam mungkin kan kita memahami tu Jami tangkula, sihat pasti lam jihan tenang pula. Fi niat kalau kita ikut segera tumbelang, kita ikut tumbelang, kita mencari tumbelang. Nasi pilih di kewaj dia sangkan. Tinggal itu malam, lalu kita cisong, lam tu sini nak tumbelang. Lalu kita cewadam thek, lalu kita sini thek pot. Nuna kadawe nang tum kadawe apa kami kita cisong. Akal dan kelah lalu thank you. Tu parti lo alang li, alam thek sihat kita me 18 dut lapen tangke. Kaki song bangkal dia tunggu so pun ame pamanang nilo koi lama si pamanang pun kiwet pun kita hantam tega pot alang lipam batai si kita bicara sini lape non kurang tung stame berpiglang nang tung stame bang igno lapu akim dolang lapu kisang cet no nang itu maprang lah atina lapu asap so sang cet no itu bang itu bela datang itu pubang ke lang nadak ko kisang mang lela puasap so ini lunda sampai bang cet no lapen kurang ji antum sampai adimbang lapu peledam sacok lo baso toa peledam sacok lo
Lapu adin dulu yo, lapu adin kali lo. Lapen ini tuh lapu si tame cengkon bom lo nang lapen ini tuh mai si tame cengkon bom lo nang ape apa alam dokang po ini kan si kirang pinar po nasimon lili tuhang pot tuh so dan megalong KSA di Food District Committee Vice President Akyai Paul Terang alang libang sampai si Hepen di Pathan Pon di Bangsi nili Paul Pitolo Akyai Paul Terang alang lijong si Abe Polo Tante nili Tuhan Pon itu nili Tunglang Bela labang so adi malong Tuhan Pon itu KSA along klaim di Pathan Gabang Pu ada ding grupen katisong apit jiru ire pin nili keting hom nili bong kihai bor im tiso alang lipang sampai si Hepen kapatan pon di bangsi tuning go poling lo Jasimet pet nili si Sigjin mate ardi doklong alam pe chuning ribang lalo la hala media tung jong si domane phan video footage bang jong si en pholo tangte kapri labang thu leader satuma bang adungan kapate dumbi de bang si nili tuning ripon lo hala media tung haman bang si tami li tuma por bang pupon na alang litung aphan bang amithang asai pachik lempon lo na la akapek leader satuma bang te adungan kapate bok dumbi de bang si nili hinten tuning ripon ikrim lo lapen non kapatan ponji youth pen alang le sitami nudlo kem cepadok piga bangsu ili tumlongdo agya isar bor im tiso alang le bangsamit si hepen kapatan ponji bangsi nili tuning ripolo kerang gilangani ili tum kopi kian kopi kidam pensi ili tum armo om pucop pen kace sompe labangso pigir bijir along election jima labangso alam pe kapatan ponji bangsi nili si hepen alang le ban tuning ripolo Turun Insan Lapusol lapor lagi di pon telepon Masih Prangsi nili Bangso Wijar Along le Eviction popu Nagkecak Nong anta papling period na bangso ningkan isi Kipling kaya diding pinglo tema Sida pini Bangso mailong nagkecitong dun Jilang suarat Lapen songgap podo